Saole blena o bevela fima megayo. 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 Bevela fima behowe. Bevela fima megayo. Bevela fima behowe. Bevela fima megayo. Saole blena o bevela fima megayo. Saole blena o bevela fima mega yo nkwanyi nye set anyunam koku chikata epa vijijie manya manufo de fagbama ye maga nye hawo jim de fagbama manya sana o anyunto kake ni jojom fudem na nye kpliwo katanya mi ma lolom ni avio ni asron wado fagbaw khagbe khaduna maga na udegba na kpenuna o koklo ko mekpam na koklo lo mina mi ajuju nu von ya mi afudu efagba hun mi ado akpenya mesia moto tefesia tefo kenele biega dugu egba mesia menya be nye bodo kwasara yiu ma nye pleto we uganye be mi atere no pomo pan africa yike fe wona ekemede to na be tuma nyuma so afo moto Torgbui Akorsu adenle a yikenye fiaga na bu mento mo melete fe yagba premier pada to bizazen ho aha mi no foga mi afa de kono nti mi afa jojo manya ho agba fe sewo leka wo cho helele mi afa agbe no no mo nko kai ne to esenko ekene togoma nko do father do lam konti la magbeto fagbe no no kple ko no no mama nyu kata anya nyu kabu mila yu momotim no gbonye chu fi vadas na ga dren kple afa to we nyebe na mama konawo mi gbele me de defo domido
miapo kapo jesi kenya miapo message number ya 0503447550 0503447550 nusia no ike kuda wona ya tia wi agune mega yo number ma ngule na kotoji alaba miakpale ike noga walado egba mi gegegere pekin tuma mi no pekin yicho enye kpele mama dagbe kpele mama edula oso mi kpo ale ke pekia ocho hedu fe tezai susu ike damegbe ne teza mi gbedasi hoga chu fe fia gan ikenye de gan koju de gbo enu mo de na mi kude teza anti susu yeta odu tezaro mi nya nwe be na mi gere soga kopantoma soga kopo be fia enye Torgbui achu ga soga evelia Torgbui achuga soga evelia kenye soga kopoto fefia ebe na namdu ajawanya nywebe yede wona viviare tuma de soga kope alabe na Yehowa mawlwa wona ogomejege blara egbe yi na make duma popolo yo fe nugede o yo ogeke kabadas na memreda agbe ye na menya be memreda agbe ma yo le parki gacho hadiga na soga kofo dubli bo apongo yi epe tado jinu nye be amuyo kata no jiram le ototogbe le soga kopa edibi ya won kufufu gbado to khade nawo alaba no jiralawa no letefe ma na nye be kafra afoji oyi na nusia no ikubu ya wa anobobwe nawo ye na maka soga kofo dua anye du ikele ngoyi nkabakaba la du ta ediba ya wo etosi no abe edufia na Torgbui na Yehowa mawlwa mi gba vada magbe nawo kene mi chole Torgbui gba mi yede mafidu ike o yobe mafisasekpe mama sasekpe mafisasekpe o fe fia Torgbui boapo aha de kakpe ya agbagba jemle mafidu blibu onwa le gbegbe ala ba esia ya edibe ya wona na vevito enkufufu fanu yo katan leji ma edina ba ya wona na kukuku le mafisa sekpe icho eva ya lo memra eva ya yodo fangogbe ngoyifie ikenye nyono ngoyifie hena development work alongo yido heva mafiduma apotola gbagba jem ebe yela mesia mekpem nenye be yo fe azan ke yo na be galiza edojia yela mesia mekpem be wava kpere mafisa sekpe tonti alabe duana yingo ayi akpele fe fie yo katan le ontomo wowe mazozo medi mazamo no popo adakpe na apotoya alabe menye yanye zigba nto be yanye zivelio ele dom Yehowa mawo na yire kemye bublova studio mama wa do izanami yo Torgbui izanami mama edula oso egba galeji grojo ntonto mama Torgbui manyare Torgbui afinya je wona jia nya ka ole mesi mesebo be de via la jibazano viloka Fonya Kofi Francis Adao. Moja gbarele bena ko. Ametichima do atichima. Le Danya Monica Homadi. Le Fonya Blight Humali. Mado jigbaza fafa jigbaza boko na ma wosoja na to fa jigbaza ejire. Na oba jimadidi okata na. Magaza monu popo ya ga kodo na Mr. Mrs. Ampim teachers ro le pekira ni chole mi pekiale teachers ro ko ho mi bake yo da na mi ni dua echi kuma no ma va pete alo edre ko kuma vale bake ma dakpe na dono manya glo na o we ko mo jiri ncho o we pa matalo bake ro teachers from number 1 baba nyare li afia je koma Torgbui enyala sinyeza akenya ka yata ma we kudeko me demanda kana pekito fete abeleke o homi conserve imeda memle dagbe eleke o homi deme maga eji ada pe gande na o Torgbui Akorsu abeleke evana miape azala ide ayavala ji abrochi to fete o pomi le ni ayo o le yo ape meda pe manya glo gande na abe ma he mechinya na ala yi video ko abe keke be ko tuso e megbona kana bi o fe do egbe ka be de ya fe be meeting na data da kenya ta enye ta ni apekito ta
eleke ni apekito na fe na le jijina eleke o fe nono sogbole dinye abe evi pe etone egbe o fe dokete da ejamide o to fe wume va peki va wonu si anu ojefiato je agato me chatere peki duakata pe afodme la pe danawo ebega na wonu ntade Torgbui o fe fiado pe na tatagade ni tete gade mauna tuti de dio mauni ya o fiado fe Torgbui na no agbetege Torgbui o fe fiado tade de kokata ni va pe ovume na de yes ele fiadudu lele akpe mauna yira mi kata nyama di mazamu no papa da kwa na mi afa fiaga ekenye ga koju de le wa gbagba jeje ni choma ela ba emi gale ko jagba ba icho program ya lo efiela do ko so we ti bere ba atone wo program ko ba ta fo pata manu nti ati protect ni Torgbui akpekaka me bona mi yira Torgbui boni chokosra eva ya mi akpo modefu na mita amoyo wo pepere na Dumenyo na mi mita yo do ke penko mi twe ko ke menye be enunyo obiedo wo mi afo yika yo be Victor nyo de kana mi 15 cedis efo ben numajiji to mafia bakberu mi anami tenga na cedis efo Gabriel kwashi 20 cedis Savio Utojo 15 cedis Torgbui Gation 20 cedis Adanya Simo 20 cedis Thomas Agbebias 20 cedis Governor Mensa 20 Daniel Elikblem 11 cedis Richard Nutasa 30 cedis Christian Amegache 10 cedis Yao Hima 20 cedis Noah Kpevu 5 cedis Asamenu Theophilus 10 cedis Ernest Akpable 20 Daniel Ayeji 20 Vincent Kuma 20 Agba Victor Raphael 20 Salamatu Honobu 10 cedis John Kofi Kushijo 21 cedis Mauli Aje 5 cedis John Kofusi, okay, John Kofusi 30 cedis, John Anani 10 cedis, Israel Nanenu 10 Ghana cedis, Fume Augustus 20 cedis, Kumakli Eric 30 cedis, Hope Kwame Ezu 5 cedis, Fia Bridget 10 cedis, Marcus QE 21 cedis, Xavier Degbe 20, Emmanuel Agbavon 10 cedis, Stephen Kofi Bega 25, Linda Aveji 21, Michael Senyo 40, Fiadogbe, okay, 10 cedis, Mr. Elido 20, then your producer Alam Kongo Mamingo Kokata Namio, Numenya Namosa, number now 5 cedis, upon Kokata. Never Fiadogbe man, you carry be nkoma ko nkobo burek balenti. Jikunu promise 10 cedis, Alexander Asigbe 21 cedis, Geshon Kojo 10 cedis, John Mensa 20, Avevon Evelyn 30 cedis, Achu Helega, okay, 5 cedis, Victoria nya vehicle Pan-Africa miape gomiete peko na mitenga na cedis afo wisdom segbe fia 10 cedis bon menya be bon wi na levo anwo wi na nyecho sasiem anyako na nyebe ne yeda anyako bobe duma tepe me wolema kana mi gere egbenke kayo ma miafo ika wo yoda Berlin Salomie Torgbui Linus do vojogbe 21 cedis ye na makanya miato Wilson Doji 23 cedis Angelina Nelson Achido 21 cedis ye na makanya Eunice Mfa Nguchuga 31 cedis. Gloria Tokpo, okay. Gloria Tokpo 6 cedis. David Kofi Edu 5. Safa Koto 10 cedis. Esther Infojo 10 cedis. Godwin Shivanyo 10 cedis. Felix Popolampo, okay, Popolampo 10 cedis. Olympio Agbaja, okay, Agbojalo, Olympio Agbojalo 10 cedis. Charles Abeka 20, Michael Kujo
Kumaji, Mike Kujo, Kunuji, 10 cities, Peter Dikbo, 5 cities, Patience, Afi Ashiang Boy, Kenyamia Mama, 51 cities, David Amotaku, 10 cities, Richard Bejura, 10, Frank Kumuzi, 10, Yenama Kenya, Kenneth Chawuji Kujo, 20 cities. As long as we have the Peki Mama, Miako Susuyeta Peki Oduo Etezam. Minute of a pet, me hope that si to me to be the gang, kodu debo. Papa na mia se terudu za goma, yela toji. Allo, bank kie, gaba chomiru. Yabete ni yabe, chua ni ngoli, yecho hogbe, yeva gbele me. Nyado wana alo dowoduye titiriu nya gbledede ne la gbledede enukura kake ni pa vivire anyete ni de teglento le peki akale ri sunu bayi ebufu de cry megala vivi ne mi aviwo o le gbome o le dore ke wo ani ka ta mi edu ate abe ngeke nye nene nyebe etegbele menya dio abe naba wave akpoloho afoduru apate atuteti anumengono abakateruwe kakaka apitenado hemi adui enye edo blibo le yi le topete mela do wa menoi ane etehedu yi ode hemi mi aduten elebe apemi ako eteye yakove gbome mi apojiyo be mi akutiri kukure videre edocho menemi atare ya mi ajila pe mi atogbe o ya odu ate ya ode eterulu ayin emi achimi ebatu egbere lemi ele tedu nkeke odu re mi jagba mi diga lemi ko jira peti dukodo adi to bite fofo kala mi edu ate no du tere enye pekia ofefia ga de ga koju de pekia ofefia ga o mo wie be togbe alo togbe ga ba leke nyamaro bi yona mi to kebo title lo pendo pe enye de ga aha fe nko ma mi se azo enya susuyeta mi to pedo ma odu ofete mama Torgbui na mi le tezadu ma nuka kro nuka wo yeji la za dudu ma afi mi ajegbe ko wona ogom Torgbui eno yeji za le pekia enye dijona bene enara maga apuncho nyamu de dukon mia pekito eteridunia za vevere nemi meno de vire no kuji ekata mo henu agbeyin efia ha de kwa na eteduwe hedoi ametichi wo da kape mamawe abiwa wa ko tedeta akona ke ya ajira cho jake abato amimiliji abayide yogbati ayingome ha ko meleke meka haji ncho jile deba ka abe record yo kwele obe nanya agbedela honkola ya ta me cho na hama ka ni agbe mi ari fi omegale to do ni to ko ji akodo nkumi ogbede to ji eleke ni duato leya megbe yi o po ogbome ape ho so abe keke valon keke ho aduten ni atogutogbi re ameti tiwe menge de fi obo wona onyo o po ogbome o wo konu because ni ato ni ameti shi o ko esebe ani gba ni ye mo ke ko yiwa mi ena mi mu dudu tani ko tani akodira ni gbadiro apologbome apo abroji akodomo de viema no exam we no bonu wala wa chiakadi wa ko pome me na chiakadi lo ko me ko bo wa be kene me chiakadi o wa da pada ko jaka kan ko na kan lo fa
me kpomo abia ngare kamera ko because be se gbota ala bana ko ni onyo wona me de kama po me David ko ma pe kunku me chichiwe de de mi se ko be amama o mo na pe e wona ko muma ata be ma na David kama po ame chichiwe anu ma pokuwo le ya me gbe akodidio le ehobibulole ye yeka ye dagu ebu dadai me de vie dagu ame chichiwe ame fiawu mewe chamiwe yo ntuchichiwe utuobo kodidio yo ye ko edeva ya odomeyo ko we o detai o meda o me dia ko ni kuku kekede se adegbo negbe eka gbugbu won ni je ko wa ni dagu la bloodi wa block mo de kan ba yo onye jijo mi dua ni efu atondo ti atondo ati o ko pe de me la be kon yo de kon ya fie ni efu ajaskele ni titie eguda si ende menwe akoble enye mu yibo re ne titira asipete o yibo lukata be mi ko du acho ne eteko le me fasime le ke me fasime na o yibo he na ko eteko ye da si ana ga na ke na po pete nye video do de mu tedudu ye alo etedudu eyi me la so hat mana na yi jame ma bi ba bia o mi va mi po be mi le ndudu Torgbui alo ko me vidu mi ke mama le bake enye ndudu ka o ye bake de adaka na gledon go mi Torgbui o ko ese me bede o ko den bede ya fa ni gba mi je mo ko ira mi eye na mi ni edu ata bake o we ne etedu won lido o ko te e wa agbe fete wa de agbe ni zu me fine ako ko close ako we fete ako dukuri de ji ya ni adu ako ado ti ako wuda ni gba fete abana mi Torgbui o ko ese be ani gba na mi ni edu tala e de bo ni gba ko eni mi ho na mi de ni na do yo che na mi du Sugbe mi ko Torgbui amu yo ka tan le te conveyor no ko te be mo ko close no na tiji ko close no tiji mi tutu wate be mo no tani be te ba be be ara ke gbo ami du ya me te mama yai ani ede no gbo me no divi me du ya divi nam ta mama me du po nyama ko ti ba ko peki me du po ba ko bo ti o ye ko bi abro ta ba kai ye yi le cho duye abe ba kai le gbe de ne me du abe na me de hele son de fe ne ye wedding alo ne ye de occasion day ena ba ndo cho be ba na gwadua alo kafa mu godo na bata o le du ana ni ma fete na odi ma ba ndo cho be ba no npe do ko be do man ye we la ye funu wo o dress o fa na mi bran ko ma ton cho la ye funu ko be ya ba oni fu ko ta be na du fete la ni na le nye ma fete ma o ta baka mi edu ake na o ko wora ngba be an gba chana du ba ni gba chana du na me na mo fia egbe ma yi ma ko nza pa bata ko manya gwara mbese ba eyi dazoni aje egbe to go ma egbe mi afa topic alo nu eti mi afa to mi aje be ni no ko ga ko kure nyonu pe afode dado ikele yimgba ikemi vale ko mesemo mielo anu ma jojo mele soro de egbe amara tan glo be nye nyatefo onyo fojojo nyonu ke de ulia otu opo soro goma ike le blema anu mama no anyo fito egbere tu be view ava fifia nende cover rojo kwa obo yesoro la hin otale be hani yawe anu ke do no ji ivo amanya nwe be nyonu ike la tufe ike jijo la tufe mani me carriage be ato soro gomo ye manya nwe be nyonu ade ike de ntu ike choji ne ntu ko ti bi ado de ntu mato bi ani me carriage ga ka manya nyonu manyu me mama wole me boba me ti ma dia be nu ka tututu awe be nyonu ade ike no soro de pa na gbo bi atata egbe ye ne maka egochichi dodora pome epenu glefe le mia pa gbero no mo ela be le bibrama be ne nyonu chigua meje be nu sia nu ikanti wakasi ya mele be american wakasi tiu nu yeji wano a meje be ta mama magbagbaje ke be mia le bibra quotation ba mia le efu bapi efegbe mesia ob Leviticus chapter 15 verse 19 magbagbaje ke be Moses pa gban etonle etawi atokukuwi enyita ni mi rote fuma magbagbaje ashiki magbagbaje be mia le tefo ma wonu ka ihe me lede na no li adwo me masie gomo ye do li ha minyanwe be nuye wo mala manye no mi onyo gede wo li ya manye wonto umudre wonyo manye ba bia nya wudre ne gede wo li mi we a manye wonto umudre wonyo gakene bu bedo ma hina no wo mi na gbe ya ma
amade pe ngusa lo wo se ne kwale wo me awo gbogbo yo le hema o sogbo wa megboto yo le hema amegboto de se de kle gbogbo fufufu ke no nanti enu mana do bro na be mia olufufu ado le tefaroa egblanu le mienti vo me manyao fefeto nyonu yo kan lo jedodo eno tefesia tefe kwa no wo nya gblom enu ike jolo soro de wa no gblom enu ike soro de wa no gblom ma gbogbo le gede wo chomle me never do e mo yi na no va gbegblema esesie nto afina tejesi enu itututu ye wonye susumata le blema no jivia o dina kokoko ba yi wa lead via pese ni yo anya susueta de vieva agbeya ma akanu si anu ike jola agbeya ma godogodogodogodo a onunyo pele onunyo pe ikele na gbogbo mo nu le gapopo ya ma eyenye Shekina herbal clinic onunyo pe ikele na gbogbo mo popanu gblepe lagbeya ma megana mara kana flu tefoma eyenye Shekina herbal clinic amagere la hema oposusu kunyebe no be gbogbom nu wola wa wo wenya me ke na yugba le koklo atu ala alo abu atu akowode yokunye gbogbom awo kebo amade ke yehowa ma wo pamu san la me maji ke ne no gbo wa kpoko anya nu ke le fude na wa amema le miomie petaji le gapopo ya ma eyenye Torgbui Hoda azameti evelie Dr. 1 alon melon ekodo pa ekpe alabe na yehowa ma wira wa do wira amo ati to open one blood siade but at the moment let me va spiritual let me put to spiritual ntia America mataterentiu Shekina kodo fa elekragon echo ndi gadra Dr. ba letibia duguye ntoa duguye gadra wadas na gaton ashama under bridge amuyule tonto mokata wadugo doctor le soga ko fo buje foga vudu agbo do pale ye vubo la lo bloro jera si met area magama na do te ma kwa mi hia ko nyebe 0244941428 awunu kuragba doctor le te fo yake me yo ba ho do fa jengo kiki house le ho lia babo fa kapoje sinyo ka 0244941428 batro bova mama dagbe ewe je nu fufu agome nuka tututu awe be nyonu ade ike la twife na gadi kokoko ba ya ganu atatagbe yo Torgbui akpe egbe Ghana alukene hemi le fie nyonu lito esromegbe aloni degbome ebo megala becha ne wo nye busumu eke alo ma se krapoche be obe nyonu degbome o ma se la mede ko nuga kafifie ya ebo nukai na Torgbui ne edesron na ofe esron de fefe gomedo pemeliola enu gedo ton giere me abe nyonu na degbomele to esron megbe ne nyonu hele achufe ya edesron ya ega holon nyonu galasio sika o medesron yam yila sem kacho akabe esron de se de fe gwoneje eviviewu ne de bale viji dodasio bale meva ya ne bale da ka wo pli tu beje vie to ho me desron zia do la hiame yo le o fe ahiame sem kadawo o nye fe boyfriend e wona mlelo nye fe boyfriend nam text message chinambe I love you no le ma o chinawola o ekpomie de nye jams allo nye club nye va duwo o ekpomie do nye va no ha kisim ewo namle ne ehoro si e oba le nye puku china wonyonu sekela chupe eke ofa achupe ofa so le fe do ono meke puku me he mi afete miele focusing ujo megale abecha allo do ma intana bubu vale esro mega bala attention na wo na data allo lo ma puku megale ko so do me ola ene bala nya si atecho ehoro ogbola and ajuro abenyo na because no de nie de be wutuni no ma wo na mi ta na so do ma school fe gbaleji eno kwa gbaleji rent ni aleji method no ma wo na wo kake ebale ewonyo na ebale no ma o seto how tis yo me de so bola ele juro ogbe tanuka nuka na jo le do ma yo china ba dogo untu de fifie ma nye ananye hon kokwa
mi la semka enu yo ton jona kabane yon no hele WhatsApp allo mi a fait gbe semka fait aya van la mi towe Facebook WhatsApp WhatsApp Facebook ya ko e ba le hon wo ple utu we do mahi ma nya o fe intention be ya gere no ma me ple utu ma o ka ke ba le chatting oh how are you how was your night the more him yele asemka yele chatting yele text message yo exchange la automatically la me develop something na me no an ko da me dey say na ton a dera say be nya tepe kanele nya nyoni ne discipline allo mauvais allo extra de fait commitment ma ko mele meola a jain de lo men a da fo fifila ala nya nyoni ke die ku tepe mi le groupe me mi le WhatsApp groupe me oh ni ye ku tepe ni ya me lo party ni ye ku tepe o don vous amede ya fete amo le aso me lo si o da ka so la si o le mu zo wonya popo na o amegbe to so na yo se la me na o ta godo na no ma fu kwa wo kode na di o ngaka kade so no wa wo abena no baro fifie uchi mi ne va poi ana no ana teklo wo na beleke he gome jama na no wo na beleke he o le wo ne holo ma o shobo hia viwe o le discuss o ma ko da kan you de ta o na di bedi ya have that type of intimate experience na isi ya no discussing play itoe kano le yi ko so na di pe isi ya ponde ko o so na take discussing with them na no ji bubu na gava na ga hwe dem an utu bubu na gava na ga hwe dem eleji yi abara fide na gaba le wo kabo che o fe ji kama ga cho abara fide o fe ji kama ga cho do ku kala if you ever da say do ku ne bubu na gaba poche na utu bubu na gaba poche ni ekute fa na gaba bubu ata na nyebe na nye yonu atu fa no lai te fe do le o da kama yo group do le e wo nyonu o ma no me o e ho do le o ma je o ne na nye ne ho lo si o me desro no la si we meje probede na wo ho plo me mi towo because o ma fit do bo group me o at the end of the day la wa a block de agbefuku he no le oche na va anome oche na va abanome mi yi de mama gbo mama chore pe na mi hafi mi yi yo togbe enya ma gbo bi akwa ga nto ko mama ma da gbogboro elo kata ma hare amado ko ji dudu hie na nyanu edudo ko oji enyawo nyanu nyenye nyawo nu va nyenye ha be nyanu nene ma no holo yo me ava no nu keke nyabe enya foku alo agbafo ala benu mo enya po gbanya alo nu ike gbafo ma je holo yo me alo ahanunu hatewe nyonu ayi ahaba va jaha anu taflache ne nyonu nu aha ela le gbegbebe na nya da havian nu makwa na be jojrova nya nu makaba na nya nu aha sesama be amuivi ala kwa jojrova makaba tani nchola kpolo ya haba va jaha amavale na enuko evo lagamala nchumala no do susuvu ala letamala ata wonka awona na klo ka popo mama jamnaro hamuno sesam be nanyebe yo meleji jo popo mela pomo kaba hale mo na ebe jijo popo mala pomo egbi o ma fie nkubuvuva magala be chan na mi to gbe pri mi mama wa no anyi na fie nyi mado gliko wato ifie na cho ofoni ala po jijo nuza o le akwa bia le mama da gbelegbo na yi WhatsApp apo nchu honlo aje apo do la bloshi apo do le yevudu ko mo pitepa de sia de ke o to diko tano zube afie majijo popo ala kema la pomo ye pisro nyen kemi le enu nyapo alo miadwa da unamie no miajise kura ha ezo agba kaka me bie nya sro nye be han na wale ebe han kama yi WhatsApp ji amala oh sweetie how are you I love you I mix you have you eaten olanuma wona na susu do kola be watch nana o susu de trojro kola ga popo mama kola o susu petela evale amamanti Tavi nyonu ne masego kwa nyonu no la bitina attention eyi de sia de la midi ebe o na no mienu blanc ano mienu blanc no se vivio ji la to maneni o sro nyama lolo
oh nyafono owe nyekri okwa akulu malonsa koke otama le vivine ela be nyanu mi diebe resi ayila mi otama le vivine mi se won tue ma nyanu ma wo do kwa zimi pi ana tro nyanu opo taflate zigbazi adre na mi gava egbododo papaji han ntwalo le veveto amasi amono gbobe mi obo ntwola o ma nyalo won lo alapa e never do abaji agbobe wa won lo ali bi asinti o agbo nyale to na omedogo gba manya nunyo efie enyo eye makwasi ko die gama efie enyo eye dakonu to enyo eye mawale o taflache kama igbi onku buwi eme sabo pipele bijodo na defma kokoko de abona na miensa gomenyu efie ba nyonu opo hono jeje vivo ha ekro die enumama meleke ahanu nu ha abona evevelia efie be ne masa gomenyu nyonu ika ano hono jemple ntu vivo ha ha pro de enumama ano kutepe yi ano kutepe yi ma kawo aka ma pete nya holo papa grupo yi na ka de yayi ehi odema enyanu ike odi ahanu ma die be ya no sese ma odenu ma taflache zigbosi andre nyanu alo le kura ha egbekue kura ha owe na nyanu nyala nu moto ngbe won kwala yela na neke ma tutu la be ma to esrogoma o ala to esrogoma afi nyonu ado le ala edeli mele nu mo de ke wo mo da ke yento jojrovodi ade ikele yento ma ikamote wadu edokweji odokweji madu hale hale dokweji madu hale nyonu ado le ane di honlon ma tagbele de chochoro ma mo da ke yento odokweji madu vivi sese vivi volan la mene yeha ewebe ehienu mo ko afima fa gbo wa wona e wo mi la ne ko to jijo na ye de bi akpere mi anti mi akpa kapoji si ka na tem aseni gato jina mi 0243 408086 email tv ag 0243408086 ya gba ba wo ho pepere mu na we be wona na chi de agi ka nenye be edibi adenu wona ya ma program yo mi le fi agbe mi le mi apẹ kapo jesi obugo ke kosra ibona mi le vuge alebe mi apo no chu wona blibonti mama obi le ke na ka ko nye bede egbobe amede sere peleke etople no onyi amede le epo eno ononu makoko wole eto megbe ebu mi onye aha ka enola efa kumade efiela kochi ame afero mechei all the very strict on their obevinyo moji kai eleke de viowa avo awo honlo adoi ometenwio kanova ti he de strong do ma ma pot ko si o de na strong kaba nova de strong kaba fifie herbal lobo strong boy no bo so manya na wa attention o vole honlo wo meje o nya kwa o mele de vi me kropo che no ya adro maka me woni fifie mechi amerika magata tomola kola emo de vi malade be ya yento na ya explore ya dole do kwesi amedo so lei ome du ebe ye wa a de gbomu kakai do mai o lo first on the fenya o masomaso bona utu ade oh ele so nye wona mu yelelo efom mele no dudu na mo ena edole wunye ya do mai ya de vi ma ya konyi ko fana utu ade sikem do mai ekwa abe ehonlo alo atonye to tefene alo atonye ametiti afia fodope uchu ado ti o to take na advantage on such people ablobo nukwe oh onya no vi fanye le ko ya son le wola enye ni ma po onya wo puku ma po a wo fu wola le kolo na uchu ma hele nya ma puku hechi na nyono yakoda ko be pete suta pete to de uchu anwu kan do ma no ege ko bo va if you we please we be if you over the comfortable over comfortable no time ala ton invite fa feme ka se le bianya abadi ko wa agada ebe nyonu plentu nyonu sroto a do plentu an ko le boboe da bobode ala jojo mama ebe ya kore ko pe to gbe ke ma ga ko pe yen be na nya nchu de nyanu va dare male nyanu oji pomo sro nyanu la pomo dole wu egbi o mo nku vuviva nyonu de si ade di be ha na edogova ya e ha wa pe le yo to domi ko ye hela po mede ta flache e ki gavie nye be ebe na zu housewife maga odo areko
amoro ye do ntwodo na monya no ro ye do ha wa igbanle kakemanyo katayo ebe maga odalo kono na komandesi ade yekuyo wasima tasui wonu abiale ko lebe na asui na oto dojoye ye ha na do ala nu mo po le juro ta e kama ha we be nyanu ado hala ko po ntwale ntwo oblivion lo o ne 200 is evala ko fo susutro ke e ha bo ya fi he ya ba e wola enu ye ha nya na ne kana mi ba we ve ha bopogo veveto bajisi alaka pogo veveto ga tele mu hai ye ntwo ejere ka manu nyomo fi ntwo mo ede nyanu va dala foma manu nyomo onwu semala nwu matena wodona nyanu egbe nyonu yo mi vai mi le sezi fi npo mi le pono okpon the moment mi nyala kponkola ele mi ejuro tani nyebe ela foma ta flachezi gbozi andre Edem va dade ye matena adonya nu ogbo ko ohele de ko avoir jojuro le nyanu hama na nyebe odo yi yo ma ba de mi la gbon be ho nyanu no avaja gbo ma go yo ma kwa tepe ole mi adu kwenye Shekina ela ba ntu na no anyi ma no nyomio ni ole be na wa mele wo mio na mi edu abajia metele gbedu abentu no ye wo ke ha metele jijo alake na so la metala kroku enya enuyo tepe ma sesegento ewonkie ne zadua metele gbere ma bentu no vo ajijo popo ole be na na soro kra wo susu na to vi ha ye ha le fefe sesema amagboto onye Shekina Herbal Center Torgbui ikenye doctor ebe mo vola ebe ike wo ma wo nku gbagba tokwa wa me ikenye patilela watilela gapopo ya ma enye Shekina do ofa amachi se Sunday ike Torgbui wonyi cho ike wo cho de hefiam gbe magbe ikenye mbo kwa amachi mo want do a o madugbe meregbe menye mo madugboro meregbe moto abejata eso sumata chondino for God direct for sia te foi kenele jagba na yide Shekina do foi kele Ashama Kragon and the bridge we are not do te for my melesi jem te fi okwa we ka for GC 0244941428 mama minya medibe mia yide gochichi alugboto chichi wepenu blepe hafi mi yede te for ma no na mi hatotu ya de ke mi ra flawo mi kple mama mi va du ala la flawo adevu Edem komi yide te for ma ne mi gbova mi le wona ji ige ya me manya devui ke mi vai dure afla ule fufu e me Torgbui fiti amenya ekpe mi be dakpe manya gbro na mi afo ike wo na be Victor nkoya jam gbogbo ko mi kple Israel nyave na mi tenga na CDs Mispa 10 CDs yene na mi Vincent ja then nami 10 Ghana cedis. George Gatogo then nami 20 Ghana cedis. Ye na makenye Vincent Kuma nami 20 cedis. For George Gatogo 20 cedis. Ye na nami Vivian Gadri 20 cedis. Ye na makenye
miafo ike woyona be Samuel amenaso jejom 20 cedis. Matilda alo Benjamin Agbenya na mi 10 cedis. Ye na makanye John Kuli na mi 10 Ghana cedis. Prince Akpalo na mi 20 Ghana cedis. Nkoya nyemela nkonya nyo awusi amenyabi awusi yo meyimava na megbova ogbava ponkonye na magbobro awie na bega komanya bona mo yoko pepere mu ya wo haja gbabo wona no wo megba hafi wona na yiji mia gagere mia fa mama oji obane nyonu chigua edi onye ike na no alo nyonu $1 ma kafra na nyonu $1 ma na no lia majebo wa wo ba na nyonu $1 ma jesi ara Torgbui de li nyonu fie na me gele nyonu pakpaji do lia ntwi na da manyana na kacho manti alo me de pode soro harako na lapama na nyonu chigua no kakro no kai wo na chogo majeje ba wonti na akọ yo Torgbui akpe jesi gade ole ika amu bola manko nyabe amaye $1 aboma veve tola nyama chichi oyo nyanu machichi we wo te die jesi no mama o ka bo manya nchu de sia de o abela kpoda ma amalelia eto no mana la yi maika $1 po ma wedwa ala ola pele o no la lolo wu ale o lecha amadele won kuma nu cheche evobe pimpos ye no amofo nkuma la gado la won kuma pa ta enabe nyonu machichiola okpono no mama ko nyabo de viela wasido anyi yi edo amado le ha o si evevelo pati poma alo o ti egboto to pati poma o si evevelo pati poma ta na yi madwa asipoma nova ya mado le a eyonu vio tana onyabo yo male falo yo male yedu kwa ke miena no onyabo devie o kekedelo alo wo yi ele wo yi ma ta jesi gede o le ke o po nyabe o nyonu edodo na mama na nyonu $1 po mofo no kai wo le bo no kabakaba be onti no akọ ike no kai gbede to bi o kele nyeklu po mama nya mesia menya no onti bio Torgbui na obe amelegboto chia efiabe ewu le koko dan cho amienu ma yi gbaja ne amesemeni se alo mi avedum to be elegboto chi alo ele dodo la feme enu kenya amele dodo la feme ebe ma jojo me webe junde si adela abe nyonu nene nyonu ntokula alo ne chido nyonu fijijime kula debe ewu di dolenwu fika vile do acho do acho mi afa nyonu me number 1 mi afa nyonu me la nye wo fe aya meten na fimi o tanene nyonu ne me lebe na do kola timala kafra enu le do Torgbui we kwa mama enu le do timila Edem na ya le ewu he chuato ela vu kopo chene ela bu chua pera fide no me pele kaba ne aya endo kledeji evie ta mi komia fotusu mi afo nyonu me ape evu ga do ta fimade evu made me mele benedoku abe nyonu ne no de eleka me mi to hole around eleka wa fe o ma tonu gbo anu bebe agosi amevu alo mi afe evu sike he do atu mi afe nyonu me o be na fofo afifia ple wu onto omumu mi be emumua ta no ole fresh la emumua no ga do kokola veve pe mu heva chakala menye minyo yo ta jojo me nyonu ne legboto ti ejebe na beleka ne lebe na dokole normal de sola o fe boto ti kosra ne ya la jebe o fe beleles mi ne kona dokole ni no extra amedo le o blida o ewa eduaza menye dodo vio abe pipe amedo so tole ma adona point sign de ko because never zaunta kane mele group to de men ele fon de fui e be na lechi me lieti pe mumwe alo me lieti pe de ton le ke na ati be venu le egbo ojuro gbola
nene le ye yi ma me yala ende be na wona de chon na le ti ple atika de na de sike adu fefenji ene kana ko jodo ko chedo de be ninya nu eke ato anu evu abede ma abubra ya chokoi evu mi hele onwe ti kukoji alo ne mlan foko o fe abaji o plus ran mlan o fa abaji be si di wo enye wo pivo le gbe se ko o fe komelebe o fe fimale ko na o fe pardon jo ta fracelo enu le do to gbe mama ta fracel ele bebe ave ta de na ko na bele la ko bebe ne mo ne le tinde e ku de le ka wala va oh the mega oh adole na ta va kwai padi mi na ko truck kompote e push ne wa gbede wo fe tetai do ma yin o na nya me buku je na le jikro abezi tonene ele be na le sha bezi ton te pama me di ni de te pama no jo na ma de na mi soro me nya odi amualaji de ole ole be nyonu na to anana ntu ala be gbanyonu de sia de kele do domle gbotu apa ganto lo nda no ko soro dudu adole e ku de communication lo le ko place from ye kana sem ko to do adole oh egbe kotokoto over ya to mo aleji ko agbe ni ma simple oh ado egbe fun ma gbere lo o egbe mi do Calvary kotokoto ele simple aha oh akudo le ko press ro o fun ma gbere adato fun ma gbe o ewo o nya gbero ebi adunla pele bua ta akudo le ko press ro do ma sem ka lo le ko closeness alo le ko press ro mi le click ado se le tro hele nkule dan we go do akopad but emi atuji pe wo be enu moto gbuya wo be edi wonye be mi akomi o phone ela be Kristo to ha ono lui de wo me mi akomi o phone na mi ahala Bible afa pa ene mi edi wonye we ta le chan ye to gbo mo lo be na nyonu do la pe mi yo pluo ya mlo ho mo kaka va inu dagene na wa du alo nyonu be echilegago ele vovo na nchu be echilegago le dana nfa wona yo ta la be nyonu fasi do anya ta flache enye na na ike ngusalan ana ma jojo madu anya ma ngusalan na nya be nyonu do asi anya etegblanu gede cho amanwi etegblanu gede cho amanwi eta la susumata mi to gbo wonya ahwadela wonya kanto wonya ta o me diebe anuma edi ma to gbe na kayo we na wadidi oba museji apoto ta eleveve egbe o mo ye na ahwadede magalio alo de konu vabulami ye webe na nyonu dola koma o plisro bon na te pema for promise abonkra na mi 20 cedis for Emmanuel Kwame trouve na mi 10 cedis ye na ma Kenya mi ato iko na be Freeman okay Freeman amejege okay Freeman amejake echubato adidokpe wona na mi 10 Ghana cedis for Vincent ahiagonu na mi 5 Ghana cedis na nye be mi ape Bible alo Bible ape kote sholia kama ti be mi ahale no me apo okay chapter 50 verse 19 Mose fagbala etonlie yo Mose fagbala etonlie tawe aton pupu ibla asieke Mose fagbala etonlie tawe aton pupu bla asieke enyala le gbogblon be ne nyonu ade pojinu eye vule dodom le efe nyonu mela ekama enumako o nkeke adre eye amesiamesika asi enula enumako o vasede fien Leviticus chapter 15 verse 19 minami asema ofenya yeah praise the Lord hallelujah When a woman has a discharge, and the discharge in her body is blood, she shall be in her menstrual impurity for 7 days, and whoever touches her shall be unclean until the evening. This is the word of God. Miamu cannot the conuto challenge mamma the conuto will be blood. He came me up a subosobo da kakwe wunye. Akale keme chosusu he demwi.
hekplale ke mi dibene no ne mi ye we betotro vavanti heke me fosu bosbo de ka ko wonye ala bele nu wo kata mawdeka ekosubo mo kata wole de susuba tamagro na be nenye be nenye Kristo to nenye de kwanu ji ne hoso ne gbogbo ma nu le fudem na wa Shekina herbal clinic yenye usarafe mebe susumata magoglo mfia be nenye be Kristo to nenye o de kwanu to nenye o ne le fukpam gbogbo ma nu le fudem na wa usarafe yenye Shekina herbal clinic ala be nusia nu ike na magbe ne bi azan tepe ma eli nusia nu ike hian le tepe ma eli vivito enu ike mo fonu chunti nyicho ike nye gonorrhea epe nu ble so gboro na jivi devie na gonu nonti otiti nyonyonyo ye jivi na mponyo efodega na viwo ye na maka wonyono na numa nonti odidi a edefo na wo jivi jiji edo tepare wasi do anya yi ole ya ehie monawo ye na maka ntu foto a na le hom bele na wo abai daroko oreka abai daroko enwulebebe enlavi sesese wonye na ga yire soro wontia egan na hoge na baro tepema gbaba gbojo le ntuma amaro na joko hudu drugstore abai platicano de ko na levi American to hot enumo pleka eyanye doctor ikebazu Torgbui azameti evelia odo openye Shekina herbal clinic nele huwa jagba be kuragbe na dugu Torgbui ye na makem amayu katale ativuta jagba be mi adugu Torgbui azameti mion to mi amo wonye mi nyama wonye firagba be mi dugu ye nenye be mo wona ewu nu fofia Torgbui bo afa yide onu fefi oji kure amagbe fe fanyenye plan mi ko lebe na wo ano agbetiti mi etro gbova mama amara fe ba bia letefe ya ma bi obere susu kata mi o mafio mi cho hogbe ye nya be fa we menye vo mi afa fienga onkonye asem no ama yo baby yi na when history bro mi e fie gaja ta glo ogbenya badong na no vie pebe la nu sosro mo mi to bo na mi nya be yo kwa zigedo la yo kwa cho blogbo la va wo ma ta atanya be atanya be but when you atanya no more mafia they were very powerful mafia bawala wonye opa mechichi kenongo na bawo gomajiji awe be chidinyi wa ba blow monye bi yereka alabo edefo no blow la basu se toka ki oklu blow wo voe ye blow ne bi tru biji ne be na na jole yo domia yo maga cho yi plepo le yo mentio ka bom ye Rebecca asem tefa mai ahanu ko asem jego motwi makara jibe ye ko mama gbo be mai na ta bomotule baby ma yi na ta ye go be ma e no vie zikuma lo si chokeka hugbe medibi mi ayiji ala amare fe babi alo de enyare le miesi na gboto chichi nwa bogi ya mi twedo ya makara jibe we mi achore te babi alo te be gugu ga ki malaka ma fa chongu medibi mi adu babi entu ma mleto ko mi ajola be yi de mara selezi enti na Shekina to amaba ye play edidi baby ma didi eta ba mi asere te fe ya eyi de ma se egbotore te fe ya avonya ka ele miesi afima da seleneti Bacha mamba ko regle agado gbana pekito fete plan papa plan deda plan of you fete ya ma cho mo nu papara agbedo na ma fi afaporo meju kata me feto akrido po hon vi kata madogbana nyamba cho mo nu papara ko manya ko le angro kata vivito ehi o mesebole o fe galiza o o ma pe ni o si voilà na je bo we fo ma gbagba je ge bela bed Iwa do galida ka piala le te fama blasting le Facebook na azadu ko no jagba wa no mi epe ale be ni amano ono ma ta to no wa no so de ko no we ni akono dada le e ya bala o no jagba no do de la kwa milenti do wo na to kuku de e te pe me le fifi afi ma yida aza ku mo do ba mu e nya me sisi o na mo wa nya maten wa yo na me va ka do yin va be do wala na
have a journalist in the one me te tutu ya togbe vio chesi gbe kiye bedo bana kaklaku the girl personal assistant bedo bana me dakbe manya gbe na me sia me bena sanu ya vo gafofo ye me la nya me globe esro de fanyawa esesem na yehowa ma wo na nwu ne de wo na ntue ne de ye gomseselia no te pema pluto be fafa ela be na lejifu no ba enla ka shekina do pa ko ina yi ela be esro de fanyawo eviginyawo bele ngoyi yi le amegbeto pagbe ma eye nye shekina podo dasi na yehowa ma wo atwa dogomi le kragon asiamanda bridge yi na makan fo ke kenya blaragba ni ano suga ko po buchefe ga yi megogblon fie be nu sia nu kala fudem na ntuo ka livia onyonu ye ka oglon lo palim na nye be me chite pere ka kwa jagba be na tere shekina do panti fo ka po jesi 0244941428 mele mi egblem de ya pas yehowa ma wona kpro amsia me na yo kosra ibona mi aga dogo but Torgbui Akorsu adelnia ikenye fiaga na hume ntoma mama ikeva ikenye mama edula uso atu afakperomi ye de makenye mama ragbe tu peki avetile emene nyona mesia ma bye bye. do khola ma ngusara fa gbogbo ma kpem ti la ma to ka ta fa soro fa ma ba no hia medical laboratory mi waga no hia scanning ni choga no do nde shara o no hia ko mi waga na ko do yo adoli ana banara manchi banara fuka o ma banara jito mo na ma banara ngoma kama na ma banara ho ma na ma yo kata na kufio ko na vani anya ba nyo wa shidoga anyi kota flat before actually when na ba agbugbegbla lo dogo nchi ta flat lo o ma da ma jola nchi ha si bo na ba fa onye busa ko feto mo wa ni epo ni be manye ha vu to lo ma do manye ye onya un lo do la ni o
syphilis o gonorrhea o manye yo nyo nyopona gbonama fifi ajigere ha mado lia odoro amagbado ji ikana made dira pama na choba doctor evagbo doctor go do flowers ma ihata kana na mpongmobe awo ni bukaka kaka buru woni fulana na do ama nchi kama do majoju ama ada wo ni peso mi loko be shagbala fuma mata wa gayo kamo kata ne ba mi gbogbo amaro gbo ba alele fibroid to mo kata